Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video. Prije samog videa bacite like, subscribe ako ste novi, jer danas je došao taj dan. Hrvatska igra sa Španjolskom, napravit ćemo mali kao rezime kako bi mi htjeli da to izgleda, odnosno kako bi ja htio da to prođe. U komentare mi vi pišite šta mislite kako ćemo proći. I ništa, to je to. Danas borba za najboljih 8. Ja iskreno mislim da mi to možemo. Sanjao sam da smo pobijedili 3-0, tako da mislim da je vrijeme da odem tu do kladionice preko da stavim bar 20 kuna na Hrvatsku, na točan rezultat 3-0. Jer možda se dobro i unovči. Nego da malo pričamo mi i o toj utakmici. Znači, Španjolci su ušli loše u Euro, mi smo ušli loše u Euro. Španjolci odigrali odličnu zadnju utakmicu u grupi, mi odigrali odličnu zadnju utakmicu u grupi. I sada se sastajemo sa Španjolcima i trebamo im vratiti za sve, za Euro 2012, za Ligu nacija 6-0 kaj su nas dobili. Sve im trebamo vratiti, još ih treba posramiti. Svaka čast, samo da mi Olmo bude dobar, on je ipak naš Olmić. On ne igra, nek fešta našu pobjedu i sve ostalo će doći. Španjolska ima jako dobar zadnji red sa Laporteom i ovim Keiro Villarealu, ne znam kako se sad zove taj, ne vem se sjetiti, čekaj da vidim u sportskim. Torres. Imaju dobru obranu, Jordi Alba, dobra, nije to loše, u veznom redu imaju Kokea i Busquetsa i ovog malog Pedrija. Ipak mislim da smo mi tu puno kvalitetniji sa Modrićem, Brozovićem i Kovačićem, bar puno i opasniji, konkretniji. Napred će im vjerojatno igrat Morata, tako da to je dobro za nas. Sarabia i ja se nadam da neće igrat Gerard Moreno, ali vjerojatno hoće. I kako se zove, i to je to. Mislim, ja mislim da smo mi puno kvalitetnija momčad, s obzirom na sastav kako bi navodno trebao igrat sa Livakovićem, Vrsaljkom, Čaleta, Carom, Vidom i Guardiolom. Klasična trojka i sad samo je pitanje ko umjesto Perišića. Najveći pek nam je Perišić. Šteta, uvijek te turnire igra dobro, uvijek igra dobro te turnire i sad ko za pek. To ja mislim da mora biti tako. Jednostavno mislim da Hrvatska je mala zemlja, ne do Bog da opet dođu slučajno do finala, da se oni bore za medalju, u Rusiji su se borili za medalju, kaj će oni bolje da bude neka tamo Španjolska ili ne znam nijako. Ljudi se druže 0-24 skupa, ne idu nigdje, samo on zaražen, kak je to moguće? Svi negativni, on zaražen. Ali dobro, bez kog se mora se, nažalost. Imamo adekvatne zamjene, sad ko bi trebao igrati, imamo 3 prirodne pozicije za Rebića, Oršića i Brekala. Koga od njih trojica staviti, vidit ćemo, nadam se da će izbornik izabrat pametno, da će najbolje izabrat, da će taj dati sve od sebe kao što je dao Perišić na ovom turniru do sada. I ništa, u petak opet ne bo igrali protiv Francuza kad prođemo, a poslije Francuza bu se vratio, tako da bit će tu. Što se tiče navijača, danas će biti ludilo, znači gledam malo te videe, gledam malo, čitam. Naježio sam se već 5 puta do sim kad sam gledao do doma, znači show program i danas bi trebalo biti preko 10.000 naših navijača u Kopenhagenu, tako da bit će ludilo i to im je dodatni motiv da daju sve od sebe, kapiš? Moraju dati sve od sebe, ostaviti srce na terenu i onda će ih pobjeda nagraditi. Jer tako se igra, tako moraju igrati, nagraditi sve te ljude koji su došli do Danske, do Kopenhagena, jer nema drugačije. Tako da ljudi, stvarno nadam se da ćemo uzeti tu pobjedu, da ćemo se kvalificirati među najboljih 8 i da ćemo se opet boriti za medalju.
ja se stvarno nadam i mislim da to ekipa može, jer kvalitetni smo, treba im pružiti podršku, jebi ga, pljuvao sam ja po njima nakon prve 2 tekme, ali nisu to dečki zaslužili i kako se zove, treba im stvarno, treba ih bodriti, treba im pružiti podršku i nagraditi ih za sve što su napravili, koliko su nas usrećili. Tako da u sljedećim minutama malo ću vam pokazati kako je stanje u Kopenhagenu, kako navijaju naši navijači i da se naježiš, kako bi se rekao. Ali dobro, bit će to dobro. Tako da, ajmo da vidimo kako je ljudima u Kopenhagenu. Eto nas nazad. Nadam se da ste se naježili koliko sam se ja naježio. Stvarno je lijepo vidjeti toliko naših navijača, koliko se oni zabavljaju, koliko oni pružaju podršku. Tako da eto, nadam se da ćemo zbog njih i zbog svih nas i zbog dečkiju samih danas poraziti Španjolsku i da ćemo se kvalificirati među najboljih 8. Tako da eto ljudi, to je to od mene za danas. Vidimo se sutra opet. Bacite tu like, subscribe, komentirajte mi jer bez vas ne bi bilo ovoga. I ništa, to je to. Uživajte u utakmici, a sutra ćete vidjeti kak je nama bilo gledati utakmicu. Sve snimamo. Peace out ljudi.